And then NEC just dropped an album, Mupresidente, wativisa kwa yaka level 1. I'm sure I'm like Conspicuous TV, home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media. Aitlangi na genge. So loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi khoma yi famba hi ndlela yini yeleyo. Mi nga subscribe ni khensini lexi mi nga xi endlaka i ku like video mi share na van'wana because swa pfuna in terms of the rankings ta channel na ti recommendations ta channel ku channel yi recommend-iwa ka van'wana lava nga ta va kha va searcha ti-topic to fana na ti nga ta va kha hi bula hi tona kwala chaneleni. I've been away for some time, khalanyana hi nga upload, khalanyana hi nga buli. So NEC dropped an album. Hi xoho xivangelo xa ku ni tikuma ni ri laha namuntlha and hi xoho xivangelo xa ku i tikuma kha i vona this video i ri kwala i nga koho. NEC dropped an album yi vitaniwa Excuse Me, yi na 18 songs. And then this album yi landza or yi tlhandlama album ya NEC yi vitaniwaka Love and War. So ku fana ka ti-album letimbirhi hi loko hinkwato ti hume hi nkarhi wa corona. Love and War yi hume hi ri ka corona kumbe se corona yi ri koho, and then Excuse Me yi huma hi ri ka corona. And then one thing lexi hi fanele xi bela mavoko hi bela NEC mavoko ka xoho i consistency in terms of deliverance. A nga zanga ndlela sweswo swa ku because of corona and so and so and so I cannot drop an album because of so and so and so, a ni nge humesi music in terms of the sales. And then na ku music wa NEC wu koho online hinkwako kusukela kwale ka khale ni ndzhaku leyi ka vo va ri njini Black Diamond ti koho online hinkwato tinghoma ta NEC. That's good. And then leya sweswo a ku na ti-CD swi digital. So for sweswo hi bela NEC na team ya yehe mavoko ku va va endle like swa hi ndlela yeleyo because ti-CD vhela ti nga ta famba. And then NEC just dropped an album, Mupresidente wa tivisa ku yaka level 1 which is good. So hi yimela ku va hi tivisa hi ka level 0 and then ku ta famba ti-performance and stuff because sweswiwa nga ku ti-event ku fanele ku va ku ri na 50% ya venue. Loko ri venue yi kota ku accommodate 500 ku fanele ku va ku ri na 250, which I think somehow it's better. So I blame the album ya NEC. I've been online on blah Facebook. I've seen some posts took album Maib. I've seen some posts took album ya pa so mella ta veka mavonele ya mehe hi album ya NEC leyi vitaniwaka Excuse Me. So lexo sungula ni fanele hi xi tekela nhlokweni ka this album NEC tried to reach a different audience from his past albums. I ringete ku la ku fikelela vayingiseri vantshwa compared to his previous projects. Why ni vula so na loko languta context le album yi deliveriwa ka yoho, it's not like okay ni Mutsonga ni director ka Vatsonga ntsena. Ti koho tinsimu leti a nga yimbelela hi Sepedi, which is good. Ti koho tinsimu leti a nga yimbelela hi Xilungu kumbe a nga tatala ngopfu Xilungu, which is good. Nga ku na risimu rin'wana a nga yimbelela hi Shona, I'm not sure but nga ku yimbelela hi Shona usachemi something like that, which is good also. And then so problem yi fika yi va laha loko swi fika laha ka mhaka ya ku ta ringeta ku lava ku fikelela audience yintshwa hi leswi. It's either va fika va ku amukela kumbe va teka nkarhi ku adjusta ka leswi i va telaka na swona because tinsimu leti ni tsundzuka kahle nga ku to ti nga tisa NEC ka game i cinca mahanyelo phinda futhi. And loko i ti yingiserile tinsimu letiya ti na ka line ya marabenda, which means NEC ku humesa album for yehe yi nga vi na that taste ya marabenda nyana xikarhi ku nga va ku ri a flop. Luckily yi ve koho song kambe yi vitaniwa yini ku cina a hi nandzu a yi like ya kun'wana kwala ka marabenda. Leswi a nga xi ndlela laha kun'wana ko va accent leyi nga yi tirhisa ka album ya yehe ngopfu yi tala ku ri yi fana na accent yi tirhaka ngopfu hala ka marabenda. But in terms of energy ka this album compared to his previous project leyi vitaniwaka Love and War, energy is lacking ka this project ya Excuse Me. Ku va for example loko hi languta ka previous project a ku ri tinsimu to fana na vo Swazini, ku fana na vo Khanemamba,
and then tin'wana ta yini you name them leti a ti ri na energy ya ku na loko i ti yingiserile hambi ka i nga ri marhandzwini but you can relate like va ri yini Vas John wa ala ka his previous project but ka this project it's all chilled and kahle it's like ni swi veka njhani what's the right way to use la le album yi horini kahle leswi ngo loko ku ri munhu a yingisela Hennessy because of tinsimu leti a ta ku cina a tlha juluka and stuff and then after yingisela this project possibility of this project a nga yi feel it's very high and to man khomanyana na ku ni ya kwini hi ndlela yeleyo. So in terms of ku dropa ku like Hennessy raised the standard or Hennessy dropped the standard, mina ni nga vula ku Hennessy dropped his standards, his own standard in terms of deliverance ya music, because we all know what he's capable of no go swika ka mhaka music, but this album if not twangu a yi na ku that Hennessy thing and a ti koho tinsimu to huma ka this project a ni te project a yi bi hinkwayo project yi kahle. For example ina ro risimu ro fana na vo va ri yini mbilu yi sathani then na leri ra ku yini nsati wa tateka and then hi ri rin'wana kambe but it's more like appreciation ka nsati kahle ku swakala ku rhandziwa especially loko i ri na vana hi ndlela leyi. Those are some of the good songs got this project Hennessy, but the level of energy got this album dropped compared to his last project Love and War. Hileswi a ni swi khomini ka namuntlha kusuka ka mina ni ri inkomu ni tlhela ku bye bye mi nga rivala ku subscribe hi swi khoma swi famba hi ndlela yeleyo.